Mu gihugu cya Uganda i Kampala ubwoba ni bwose, urabona ko ibintu mu mujyi wa Kampala bitoroshye, aho bamaze kudeployinga abasirikare, abapolisi, imodoka za gisirikare zuzuye, amakamyo yuzuye abasirikare. Ibi byose ni ibyo kujya mu mujyi wa Kampala, aho bagenda barunda abasirikare kubera ko umutekano wakajijwe kandi ntabwo wizewe. Niyo mpamvu rero bakeka ko abaturage bashobora kwigaragambya, niyo mpamvu leta yamaze kudeployinga abasirikare benshi mu mujyi wa Kampala kugira bitegure amatora kandi bagumire imvururu zishobora kuba. Aha rero buri muntu wese agomba kuba makini, uri muri Kampala akitonda kandi akubahiriza amabwiriza ya leta kugira hatagira ikibi kiza kuvuka. Ahangaha turi ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoreshe ya like maze utanga igitekerezo cyawe. Yes, aha rero turi ni ku Nzozi TV 1, aho tudahwema kubagezaho amakuru menshi kandi atandukanye. Ikitugaruye muri studio ni ukukubwira ido nido, kukubwira ABCD ku bijyanye n'amatora ari kubera muri Uganda. Muri Uganda rero murabizi ko hamaze iminsi biyamamaza, abantu biyamamaza, abakandida bagera ku 8, ariko abo tugarukaho ni Perezida Museveni ndetse na Kyagulanyi, uwo bita Bobi Wine. Abo nibo bari ku ruhembe rw'umuheto, aho bagiye guhatanira umwanya mukuru w'igihugu. Ariko amakuru dufite kandi yizewe ni uko ibintu bitameze neza muri Uganda. Ibintu ntabwo bimeze neza muri Uganda kubera ko biravugwa yuko Bobi Wine yarusimbutse aho bari bagiye kumuhitana, kimwe n'abantu ba hafi biwe, abamushyigikiye bose bamaze gushimutwa. Ubu nta wamenya aho baherereye. Hamwe n'ibyo rero urumva ko ari ibintu bikomereye Uganda, kuko biratari buze kuba byiza. Ntabwo biruze kuba byiza. Kuva Museveni amaze kwiyamamaza niho hahise hatorwa umwanzuro wo gukupa internet, kubera ko internet mu kuyikupa, murabizi ko internet muri iyi minsi ni igikoresho, ni intwaro yindi y'intambara iri gukoreshwa muri iki gihe, cyane cyane dore ko yazanywe n'Uburengerazuba, aho bifashishije iyo bita ngo ni Starlink yuriya muherwe w'umunyamerika, muramuzi. Ubwo rero iriya internet ya Starlink niyo iri gukora ibara muri iki gihe hafi hose mu bihugu byose byo ku isi. Murabizi yakoze ahantu henshi, yakoze buriya ikoranabuhanga niryo ryakoze hano kwa Maduro. Iyo ritahaba, iyo batagira rya koranabuhanga ry'Abanyamerika rya Starlink, ntabwo Maduro baramufashe. Ariko baramufashe kubera ko ari igikoresho bazanye nk'impumyi z'Abanyafurika cyangwa se n'ibindi bihugu bibyakira buhumyi, maze ariko ntibamenya umumaro wabyo. Baberekaga ibyiza, atari internet idacika, idashobora gutuma igihugu kijya mu icuraburindi, nk'uko bagenda bagaca ziriya zo mu butaka za fibre optique cyangwa se zinyura mu nyanja, zose bakazica. Aha rero ndagira nkubwire byakozwe bigamijwe kugira gute ngo bajye babidukubitisha twe nk'Abanyafurika, cyangwa se kuko ntacyo twishoboreye, nyine ntacyo dushoboye. Nibo bakora internet, nibo bayituzanira, banayikoresha icyo bashaka, banayigenzuza. Ni ukuvuga ngo niba internet ikora mu biro kwa perezida, bazayigenderaho. Tujye nko muri Iran. Muri Iran ubonye icyo yari ikoze. Muri Iran barayifashishije kugira batembagaze ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei kumwe na perezida wa kiriya gihugu. Ariko haje kugohokwa Abashinwa n'Abarusiya, baryaminga network ya Starlink, barayiryaminga. Elon Musk biramushobera, Abanyamerika birabashobera, ati bigenze gute? Babona ko hejuru y'umuntu hari undi, hejuru y'ubwenge hari ubundi.
iriya internet y'abashinwa ibyo bita GPS, internet GPS, ni ukuvuga ngo cyangwa network GPS, ni ukuvuga ngo y'abashinwa n'abarusiya akamaro ifite, iraza ikanetraliza iriya Starlink, ikayinetraliza ikayishyira hasi ku buryo isigara kuri zero. Noneho ibyari byateguwe bajyana ziriya ndege n'intwaro mu Buhinde, bagiraga ngo noneho izi ndege zizaturuka mu Buhinde zize zishamburiye zikurikiye sinyari ya Starlink aho iri hose, haba mu biro, haba hehe kwa perezida, mpaka zize bakurikiye izo sigino, noneho bashwanyaguze, bice bari abayobozi, bashwanyaguze, babafate bugwate, babashimute, abandi babice. Ariko Abanyamerika baba babivumbuye, buriya Abarusiya ndetse n'Abashinwa baba babivumbuye. Bamaze kubivumbura babwira ubutasi bw'abantuze bwa Iran ati murabemenge, cyokoze icyo tugomba kubafasha niki, nuko bajyaminze GPS ya bariya, iriya network ya Starlink. Noneho rero babura ayo bamira n'ayo bacira. Ubwo igihugu niko babashije kucyongera, bari kugarura, kugenda bakigarura mu murongo, ariko ubwenge burya burarutana. Ahantu turi ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, like, maze utange igitekerezo cyawe muri comment section. So ubwo rero ibyo ngibyo rero internet yakoze muri Venezuela, bazana Maduro baramufata bamushyira ku karubanda. Internet yari yakoze hariya muri Iran, ariko bayijyaminze. Internet wabonye ukuntu yashatse kugakora hariya muri Tanzania bushize mu matora. Internet noneho n'ahandi hose uzi ko bajya bayijyaminga. Vuga igihugu kitajya gikuraho internet ni igihugu cy'u Rwanda, ariko ahandi hose ndibaza ni Burundi batayikuraho, ariko ahandi hose ubona ko bayikuraho. Hariya muri Kenya murazi ko bahita bayikuraho, y'amatora ageze internet bahita stopinga, ntiyongere gukora. Internet ntiyongere gukora muri ya bihugu bya Kenya, Tanzania. Urabona hariya muri Uganda naho bamaze kuyikuraho internet. Bategetse yuko internet akakanya igomba kuba ihagaze, kandi ko nta societe n'imwe icuruza network nk'amasimukadi. Nta muntu wemewe gucuruza simukadi nshyashya muri iyi minsi. Nta company n'imwe cyangwa societe n'imwe yemewe gucuruza simukadi nshyashya. Nta n'imwe yemewe gucuruza simukadi. Ibyo ni ku rwego bavuze ko ari ku neza y'abaturage, ku neza y'igihugu, kurinda umutekano w'abanyagihugu ndetse n'ibyabo n'igihugu muri rusange. Ubwo rero niyo mpamvu batanze yo gukuraho internet, ariko ntabwo ari cyo bivuze, ahubwo yakuweho kugira babungabunge amatora yabo agende neza. Noneho n'abashaka kwigaragambya babakome mu nkokora, babura uko bahana amakuru, kuko buri internet ni ikintu cyifashishwa mu gusabota, mu kwangiza umutekano cyangwa se gukora ibyo bashakaga kugeraho. Internet yakora amashusho bifashishije AI, maze ibiki haba imyigaragambyo yabaye, bakagaragaza ko ibintu byacitse, abantu bari gupfa nk'ibyo bakoraga muri Iran. Ariko aka kanya ndibaza Museveni icyo yagitsinze, sinzi ko bari buze kubona uko babigenza. Ariko hagati aho hari amakuru avuga yuko ingabo z'Ubwongereza zamaze kugera, special force y'Ubwongereza yamaze kugera muri Kampala mu buryo bwo kubungabunga umutekano no kurinda ibyo Museveni yagezeho, kandi amatora akaba neza akarangira. Ariko si n'ibyo gusa, si cyo cyango cyabazanye. Amakuru ari hanze aha ku mihanda avuga ko bashobora kuba baje no gukora coup d'etat. Icyo bita coup d'etat, niba abaturage bagerageje gukora coup d'etat, bo bagerageje guteza akavuyo nk'ako, bo bagahita bakora coup d'etat, bagahita bashyiraho umukozi, umuhungu wa Museveni, noneho akaba ari we usimbura se.
ise akaba agiye ku ruhande. Ariko mu gihe abaturage badateye sabotage, nta kintu bakoze, bavuga ko Museveni agomba gukomeza kuyobora kuko yabayoboye neza, yabakoreye ibintu byiza, yababereye intumwa nziza mu karere k'ibiyaga bigari. Kubw'ibyo rero ndetse no muri Afurika muri rusange, kubw'ibyo rero bumve icyo abo basirikare baje gukora n'ikibazanye. Gusa muri Uganda ho hashobora kuba akavuyo uko byagenda kose, kuko Bobi Wine yicaye, abarwanashyaka ba Bobi Wine bicaye, abandi nabo bari ku ruhande, abakandida abandi 6 nabo basigaye, ntabwo bamenya ibyo bari gutekereza mu mitwe yabo. Hamwe n'ibyo rero wabonye muri Kampala kuntu bari gudeployinga abasirikare mu mujyi, amakamyo, ibifaro, abapolisi, kugira ngo baze kuburizamo igishobora kwitokeza ako kanya. Ubwo rero ubona ko ari ikintu cya intimidation, ikintu cya intimidation, iterabwoba Museveni ari gushyira ku baturage ngo hatagira ubyutsa umutwe. Ubwo rero hano turi ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe ya like, maze utange igitekerezo cyawe. Ikindi tugarukaho tujya kukubwira ko muri Kongo naho ntibyoroshye. Muri Kongo turavuga ibintu bibiri bitandukanye cyangwa se 3-4, aho Kongo aka kanya imaze kwidetermina nk'igomba kurwana. Kongo ubu aka kanya imaze gutumira abagomba kuyifasha, harimo South Africa. South Africa irwaye aka karere cyangwa se irwaye izi ntambara yagiye zisereramo, ariko ndatekereza ko ubwo yafashe umwanzuro wo kugaruka ishobora kuba ije yambaye kandi ikenyeye. Hamwe n'ibyo rero Zambia, Angola na n'iki gihugu cy'u Burundi, Tanzania na Kongo ubwayo. None ukibaza ni intambara igiye guterana n'ibihugu biraza gushura iki, biraza kurirangira bigenze gute? Ibyo nibyo turi kwibaza hano nk'abasesenguzi, nawe wakibaza biraza kugenda birangira bigenze gute. Icyo tubona ni uko intambara ya Kongo igiye kuba gateranzamba nk'ako kwa nyina wa Nzamba, kandi ishobora kuza ari akasamutwe. Dukurikije amagambo amwe n'amwe amaze iminsi agenda avugwa, dushobora kuzabiteruza amaboko abiri. Hamwe n'ibyo Abarundi nabo badeployinze abandi basirikare nyuma y'aba bandi 2020 bari hariya Uvira, nyuma bakaza kuhava bahunze. Ubu yadeployinze abandi basirikare banyuze muri Tanganyika, barambuka bajya muri Kongo. Ubwo rero ntabwo turamenya umubare w'abasirikare, ariko bamaze kwambuka. Twibuka n'abandi b'Abatanzania nabo bagiye ejo bundi 9,000. Ibyo rero twebwe turibaza ngo ibi ni ibiki, ese biragana he, ese biraza kurangira gute? Reka tubitege amaso. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo cyawe muri comment section. Ciao.